put your loving hand out, baby. салом дӯстон, бо шумо ҳастам ман Фарзона ва ин барномаи бо Фарзона дар майдон. Ва имрӯз мо ба шаҳри Хуҷанд омадем, шаҳре ки дар он футбол бо муҳаббат ва эҳтиром зиндагӣ мекунад. Имрӯз мо меҳмони яке аз дастаҳои ҷасур, дастаи Эсхата хоҳем шуд. Бо мо бимонед, мо ба шаҳри Хуҷанд омадем. айни ҳол мо дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд қарор дорем ки яке аз дастаҳои пурқудрати шаҳри Хуҷанд, яъне дастаи Эсхата, тамринҳои худро дар инҷо баргузор мекунад. Пас биёед бубинем ки дастаи Эсхата чӣ тавр қудрати худро имрӯз нишон медиҳад. Я бозига? Салом. Шумо дурустми, назми, саломатитон, назми, яксе. Клуби футболи Эсхата яке аз дастаҳои пурғайрат ва умедбахши футболи Тоҷикистон аст, ки дар шаҳри бостонии Хуҷанд ҷойгир аст. Ин даста соли 2011 таъсис ёфта, таи чанд соли охир худро ҳамчун рақиби ҷиддӣ дар Лигаи олӣ муаррифӣ кардааст. Эсхата ин ҷоест, ки ҷавонони боистеъдод рушд мекунанд. Футболбозон бо ҳамбастагӣ бозӣ мекунанд ва муҳаббат ба футбол дар ҳар як лаҳза эҳсос мешавад. Даста бо рӯҳи мубориз, интизоми баланд ва ҳадафҳои калон ба майдон мебароянд. Бозии хонагии Эсхата ҳамеша ҷолиб аст. мухлисони фаъол ва садоқатманд ба даста рӯҳия мебахшанд ва нишон медиҳанд, ки футбол дар Хуҷанд танҳо бозӣ нест, балки як қисмати ҳаёт аст. Эсхата рамзи мубориза, эҳтиром ва умеди нав дар футбол аст. Ин даста ҳар вақт то дақиқаи охир барои натиҷа мубориза мебарад ва сазовори эҳтироми тамоми мухлисони футбол аст. Акнун вақти он омадааст, ки мо бозиҳои худ, яъне челленҷҳоро бо дастаи Эсхата оғоз намоем. раҳмат, миннатдор аз шумо, ман ҷудо ҳам миннатдор. бозии аввали мо бозии хело ҷолиб ва каме хатарнок низ ҳаст. вазифаи футболбозон бо сарашон ба ҳамдигар тӯбро диҳанд ва аз масофаи дур тӯбро ба даруни қутӣ партоянд. бозӣ осон нест ва агар натавонанд, онҳоро ҷазо интизор аст. шарти бозии мо ҳамин буд, ки шахсе ки бой медиҳад, ӯ картошкаро бо як тезӣ истеъмол мекунад. аз сабаби он ки дар бозии мо ҳамаи бозигарон бой доданд, якта ҳозир онҳо истеъмол кардани ин хӯрокро оғоз мекунанд. як тишагир Оли, стой, аввал и бихӯрам. Не, бе. Мараби. Не, нормально. Мумкинеми. Ако худтон ҳаматон вай зур нагиред. Да прям мушни тез. бозингарони дастаи Эсхата ҳамашон ба мисли Супермен. Биёин. Yemezsen koyması gereği bu. Чё, реально вкусный? Заплачьте вы. Очень сладкий.
Я бор дорад кань ма худам хурам. Нема просто я бор кань бинам ки ина. Ма. Воду, пожалуйста. Учет, а ухан сухтаги шумо. Он жутко острый. Ҳама хе бояд занед ки бурни ҳамин. яке аз бозиҳои дӯстдоштаи барномаи бо Фарзона дар майдон. Дар марказ Қутӣ яке аз бозингарон ба мобайн мебарояд, мо ба ӯ тӯб мепартоем ва ӯ бояд бо як зарбаи дақиқ тӯбро ба Қутӣ партояд. агар нарасид, дигар бозингарони даста ки тӯб доранд, ҳақ доранд ӯро голборон кунанд. бозии сеюми мо. Ман дар маркази дарвоза меистам ва футболбозон бояд тӯбро ба штанга зананд, на ба ман. Кор осон нест, аммо бозӣ аст. Ман фақат меистам барои ҳаяҷон, барои ангеза. Мебинем ки кӣ дақиқтар зарба дорад. Боли кала тарафста. Худа ман назанам. О! Я просто спас, ребят. Вперед. Теперь Дильшот начинает. Эй, вы, иди, эй. Ой! Хорош, Амир. Ой, молодец. Все попали. Видишь, они стеснялись, оказывается. Вот он, вот. Нагрезе. Истед рубаруи камера хурай. Зинда ва зинда. Чихе? О чихе? И хай набуд маваш. Не, давайте хай газаем хотя бы. Ну мы же проиграли. Хорош, Дильшот, давай. Газет ба хисоб не, бой доде дакун бе. Раз, два, Скажи, три. а. Давай, Дильшот. Мешад. Газет мешад. Что похож? Я сейчас тренеру, да, сейчас он попробует, покажет мастер-класс. Як та хуред кани? Ай, бисёр резини гуфтан вай када. Видите? Мана, резиновый набдас. Аплодисменты. Не, все, Амир. аплодисменты, красавчик, да. Сейчас нам нужно... Агар ки тренер намешудед, ки мешудед? Худатонро ки тасаввур мекунед? рости гап инстон ки мумкин маълим шуд. Маълими кадом фан? математика, физика, ҳама тамом карда. Шумо нағз математика ва физика? Хондагӣ де вақтшон. Ба кадом дастаи ҷаҳонӣ услуби тими шумо наздиктар аст? Реал? Реал? Чӣ хайба. бузургтарин дарси ҳаёт ки футбол ба шумо омӯзондааст? Бузургтарин падарам. Падаратон. ҳар вақте ки даста мебозад, шумо аввал дар бораи чӣ фикр мекунед вақте ки ба майдон медароянд пеш аз бозӣ? Фикри аввали шумо? Фикри аввал ҳаме ки бахча бонда бозӣ кунам, ғалаба кардам. ғалаба. Инак, шумо ҳамчун мураббӣ бештар ғамхорӣ мекунед ё ин ки интизомро талаб мекунед? Шумо сахтгир ҳастед? рости гап бозиро аввал мекунам, хай конечно дисциплина аввал мекунам. ҳаракат мекунам, дисциплина лағ шавад. Инак, дар тими шумо
ки метавонад оянда мураббӣ шавад? ولی ها یاش بازی کنن ама نصیب аз باشه ҳамин писароне ки дар ҳамин ҷо истодагӣ озӣ ки метавонад мураббӣ шавад ба гуфти шумо? کریموف دلشاد як лимӯро истеъмол карда наметавонад мураббӣ мешавад? خیر خیر فوتبال میگه Только что 2 лимона съел, поэтому третий. агар шумо тими миллиро роҳбарӣ мекардед аввалин тағйиротатон чӣ мебуд? این سوالی هم وزن داد اولی تغییر ساخته راستگار از لب ساختن رو برای یوشوی بچه جوانان تحقیق کرده ساخته نو کردن шаҳри хуҷандро бо як калима шарҳу тавзеҳ диҳед як калима. شهر خدا یکی شهروی بهترین جوان است барселона ё ки реал мадрид? Barcelona. худо ай агар месси ба дастаи шумо мегузашт шумо ба ӯ чӣ мегуфтед? Xush omading. Faqat bozی کن. ки бештар ғам мехӯрад агар ба тӯб нарасад ҳимоятгар ё ин ки дарвозабон агар тӯба мисол қапида натонад ки бисёртар ғам мехӯрад защитник ё ки дарвозабон? Защитник. дарвозабон чӣ тӯба сар метиҳад гол мешавад вай ғам намехӯрад? Аввал защитникҳо сад натиҳад бояд. инак агар шумо сардори дастаи барселона мешудед чӣ тағйирот медодед дар он ҷо? Тағйирот ҳа, тамин тактикаи худ ман чӣ мекардам? роналдоё намеовардед? Не, не. чуба Стили Барселона вай то'g'ri намегирад. ки месси нағза кун. Барселона пас боз мекунад. Самада мебурдам. кадом даста аз лигаи олӣ либосаш зеботар аст? Исхата. абиғарз бидеҳ хата натарсед хиёл кунед нести чӣ? Регар. регар як футболбозе ки аз даста шуморо асабӣ мекунад Амир. дар дастаи шумо шахсе ки ба муд наздиктар аст яъне писаре ки беҳад фақат худаша аҳамият метиҳаду либосҳои фасон мепӯшаду ҳамин ғами худаша мехӯрад фақат ки ман хушрӯ бошам ам хел ҳаст дар дастатон? Eshonxonov Ibrohim. ба шумо 10,000 сомон метиҳанд не ки мегӯянд ки финали лигаи чемпионҳоро тамошо намекунӣ 10,000 сомонро қабул мекунед ё не? Не. 10,000 сомонро қабул намекунед? шумо боварӣ доред бачаҳо? Ликаш 50,000 сомон. Чё мегирад 10,000? инстаграм ё ин ки ютуб Соцсети не использую. вообще бозӣ дар хона ё ин ки дар сафар? Дар сафар. гол бо сар ё ин ки гол аз зарбаи дур? Аз зарбаи дур. хай пас аз бохт хомӯш мондан ё ба мухлисон ҷавоб додан? Ба мухлисон ҷавоб додам. ҷавоб метиҳед ва ё ҳақорат мекунад ашно мекунад меред ҷавоб метиҳед ё ки Мо сарахам мерем мекунед? раҳмат мегем барои ки агар мо бой як додед чӣ баъд ҳар чӣ гуфтан чӣ? ҳар чӣ гуфтан гал намезанем. ош ё ин ки қурутоб? Ош. вай шумо бисёртар дар муҳити оила буданро дӯст медоред ё ин ки бо дӯсту ёро? Ҳар хел. Бо оила, бо дӯстҳо. як рӯз мешавад ки мегӯянд бо оила рафта истироҳат кардан дар коро ҳамон замон боз ҷураётон мисол мегӯянд ки ба шаҳри норак рафта вай кунем истироҳат кунем. Конечно, бо оила. Бо оила? Аз ростӣ? О. Кого бы ты взял в свою команду, Холланда или Винисиуса? Холланда, наверное, больше. А что с Винисиусом не У так? него характер тяжелый. Самый переоцененный футболист это? А с Таджикистана или в общем? В общем. Переоцененный сам. Тот же Винисиус, не знаю. Из Таджикистана? Из Таджикистана. Я таких не знаю, все хороши по-своему. Боишься, да? Да нет, не знаю я таких переоцененных. Все хороши, что ли? Да. Так, против кого страшнее играть? ПСЖ или Бавария? Со всеми можно играть, не знаю. Не, ну кто сильнее из них? Я думаю, против Баварии тяжелее играть. Какой футболист точно бы не вписался в ваш коллектив из зарубежных? Блин, тот же Винисиус. То чё ты? Я его хейтер, фанат Реала, но его хейтер. Назови клуб, за который бы никогда не играл. Именно таджикский клуб. Вот я позову. Везде буду играть, если по ситуации.
И Да где нет, Джил я- Зана Давида Мерата, да? Не, не играл вообще, не, да. Ага. И буду играть везде, если Везде. как по ситуации. Неужели нет команд, которые ты не Не, любишь? все команды люблю. Как ты думаешь, кто сильнее? Реал в 2017 году или Манчестер Сити в 2023 году? Реал, конечно. При любом случае Реал. Хотел бы попробовать себя в АПЛ русской лиги. Везде, да, еще. Любимый стадион в мире? Любимый стадион. Сан-Сиро. Так, Итальянский. назови одного футболиста, на которого ты равняешься. Неймар, конечно же. Ты забил победный гол в финале. Как отпразднуешь? Да даже не знаю, любое празднование. Ну, у всех футболистов есть вот одно празднование. Такого Своё не такое. знаю, посвящу кому-нибудь из родных, может. Забивал гол Да, конечно. в высшей лиге? Еще нет. Еще нет. Так, Ош или Хурутов? Ош. Тренировка или спать? Спать больше. Ну, Так. правильно отвечать же надо, честно. Тренер. Насчет тренера. Он у вас строгий или как отец? В меру хороший? строгий и по воспитанию, и по всему. Все, спасибо огромное. Спасибо огромное. Имя, конечно, написали. Не ошиблись, да, случайно? Нет, спасибо огромное, Фарс. Вот это. Безумно приятно, очень приятно. Смотрите, какую прелесть они мне подарили. Спасибо, огромное спасибо, что цените. Спасибо огромное. Все, спасибо огромное. Желаю вам побед. Еще со штанами, все. Спасибо огромное. Инак, ҳоло ки писарҳо дар майдон ба бозӣ омодагӣ дида истодаанд, мо хапуҷим аз касе напурсида ба утоқи либосивазкунии писаронро омадем. Ҳозир онҳо гарчанде дар берун тайёрӣ дида истодаанд, аз сабабе ки онҳо дар берун тайёрӣ дида истодаанд, инҷо каме онҳо либос иваз карданду камтар бо забони русӣ гӯем, бо истилоҳи русӣ творческий беспорядок дар инҷо. ин барои мо хиёл мекунам як шанси беҳад хуб аст бубинем. Ман як чизро дар инҷо дидам. Бозингарони дастаи Эсхата чӣ истеъмол мекунанд пеш аз бозӣ? Кекс. Дар инҷо бибинед чӣ қадар кекс. Касе нафари бананашро то охир нахӯрда дар инҷо партофтааст. Нафаре дар инҷо обаш истодааст нахӯрда. Дар инҷо боз банани нимкола хӯрдаи писарон. Инак дар инҷо пироҳани Самадов, бозингари рақами 6. Ман бозингари рақами 6 Самадов пироҳанашро гирифтам. Боварии комил дорем ки ӯ имрӯз гол мезанад. Инак боз чи аст дар инҷо? Боз кексҳо дар ҳама ҷо, кекс як қиёмат. Яъне бозингарони дастаи Эсхатаро кексҳо пурҷасорату пурқувват мекунанд ва бананҳо. баъд аз якчанд дақиқаҳо бозии дастаи Эсхата оғоз мегардад. Мо ба писарон фақат ғалабаро, танҳо ғалаба. Эсхата ба пеш. Чӣ дида? Бурбиял сёмка. Ба ман фақат аҷиб буд ки ҳамин появзоли футболистон чӣ гуна аст. Ман якум бор рости гап қапида истодаам. Шумо тагашро бинед ба мисли каблукони духтарон. Вақте ки ман дар майдон будам, онҳо ҳангоме ки аз пеши ман раҳ мегаштанд ба рӯи асфальт, так мекард. Шумо бовар намекунед чӣ хел сахт аст. Ман ҳайрон чӣ хел онҳо бо ин появзолҳо раҳ мегарданду бозӣ мекунанд. Ман намедонам ини ки буд. Ба фикрам ини появзоли Дилшод, бозингари рақами 23 Дилшод Бахшиш. Ман появзоладро ба тамоми ҷумҳурӣ нишон додам. Появзоли Дилшод, бозингари рақами 23 дастаи Эсхата. Боз ман ба шумо чӣ нишон диҳам? Инҷо дар умум утоқи либосивазкунии писарон инҷоро нишон наметиҳем, валекин ба шумо мегӯям ки инҷо ҷои ҳамоми бозингарони дастаи Эсхата. Дар онҷо баъди бозӣ онҳо сару бадан мешӯянд, намедонам чӣ кор мекунанд. Это их проблемы. Спасибо. Ба фикрам бозингарон ҳозир аллакай омада истодаанд. Мо остак мебароем ва бозиро нигоҳ мекунем.
ҳоло ки онҳо наомаданд, мо як такик сосонро мегирем. ягона чизе ки футболро зинда мекунад ин ҳам бошад мухлисон мебошад. имрӯз мухлисони дастаи Эсхата омаданд то дастаи Эсхатаро дар ин бозии мушкил дастгирӣ кунанд. инак мо омадем ба назди мухлисони дастаи Эсхата ва ман дар чанд бозиҳо мушоҳида мекунам кӯдакони хурдсол низ ва футбол хело ва хело шавқ доранд дар шаҳри Хуҷанд дар умум. Салом. Асалом. Асалом. Ту аймиш шаҳри Хуҷанди? Ё ки Душанбе? Ай, шаҳри Хуҷанд. Футбол сахт нағз мебинӣ? Ози кадом команда бояд ба фикри ту burada мебозия? Эсхата. Эсхата? Команда Эсхатаро дӯст медорӣ? Кадомашон Эсхата кабутакушон ё ки сиёҳакуш ман намедонам. Кабудаш. Кабуташ? Ино нағз бозӣ мекунанд ё ки не? Баъзе нағз, баъзе не. Баъзе не. Имрӯз ба фикри ту чӣ хел бозӣ кар шудем? Нағз ё ки не? Не ки ростша гӯ. Зӯр. Имрӯз зӯр бозӣ кар шудем. Имрӯз мебурад Эсхата ба фикри ту? Намедонам. Намедонӣ? Ҳамин команди Эсхата кадом футболисташа бисёртар дӯст медорӣ? Эсхата? Ягон футболисташ аст ки нағз мебинӣ ҳам футболиста? Оне ки ҷандана якташа. Ҳамон якташа гӯ камин намша медонӣ? Роналдо. Роналдо я? Ва Роналдо да инҷа не ва Роналдо да хориҷа бозӣ мекунад ку? Нағз мебиниша? Роналдо. Оянда калон шавӣ футболист мешавӣ ту ё ки не? Футболист мешавӣ? Ранги Роналдо? Бо абиғайзи Роналдо бо кия дӯст медорӣ? Месси. Мессия? Ҳам Мессию ҳам Роналдо нағз мебинӣ? Намедонам. Бо мухлисони дастаи Эсхата хело ва хело пурэҳсосот мебошанд. Аз оғози бозӣ онҳо фақат дастгирию доду вою ваҳму воҳима аз тарафи мухлисони дастаи Эсхата дида мешавад ва хиёл мекунам ки ҳамин аст футбол. Агар футбол мухлис надошта бошаду чунин як дастгирӣ набошад, футбол маъное надорад. Аз хурдсол то калон саркарда ҳама дастаи Эсхатаро имрӯз дастгирӣ омадаанд. Меня зовут Сулейманов Саиджон, футбольный болельщик, эксперт. Долгое время работал в сфере журналистики. Итак, сегодня вы пришли болеть за команду Эсхата. Я пришел поболеть за красивый футбол, но в том числе за нашу худжанскую команду, так как живу здесь. Мы заметили, потому что вы в футболке Хаджента. команды Худжанда, но пришли болеть, так скажем, за Эсхата. Ну, родной город, тоже один из представителей нашей команды. Я уже более 10 лет хожу на матчи любых команд, которые в Сагдийской области проходят. Даже одно время посещал Парвоз. Да? Да, в Парвоз. Значит, вы каждый матч посещаете? Раньше, да, сейчас время от времени. Знаете, меня что удивило именно в Худжанде, то, что болельщиков очень-очень много. Но Вот. у нас самое ярое, как говорится, как это сказать, очень ярые болельщики, тифози. У нас и в Худжанде, если вы заметили вот, по вашим публикациям в Инстаграме, и в Истаравшане. В Истаравшане тоже. Это... Вот сегодня даже я вот заметила, ну вот Но! очень много болельщиков, Да. и они прям такие, знаете, прям все с энергией, такие энергичные, кричат, Да, у нас недовольствуют, они напрямую естественно, свои да. эмоции показывают. Это вот футбол, который у нас любят в Сагдийской области, в том числе в Худжанде, Варзонахон. Поэтому всегда приезжайте в Худжан, и увидите еще лучше. Вот завтра тоже такая же атмосфера будет Завтра мы обязательно с панчером. Сегодня, вот, вы смотрите игру. Как вы оцениваете сегодняшнюю игру Эсхата? Ну, давайте я по обеим командам скажу вам. Давайте пройдемся по обеим командам. Очень неплохая команда и ЦСКА, и Эсхата. Оба они находятся в лидерах чемпионата, там 5-6, да, в турнирной таблице. 4-е, 5-е место, 4-е ЦСКА, 5-е вот Эсхата, да. Эсхата. вот Это, так может, соревнуются. битва Ага, да, да. соседей. Поэтому, ну и понятно. Ну, вот момент и вот гол. После ошибки защиты. Афсус вале рақибон имрӯз ба дарвозаи Эсхата гол заданд. Да, как вы сказали, афсус. Вот.
Поэтому игра неплохая, но если вот обратили внимание, у нас в Сагдийской области вот жара очень пошла зимой, поэтому и двум командам очень тяжело играть, но футбол красивый, футбол такой комбинационный, и никто не хочет уступать Фарзоновым, поэтому за что мы любим наш футбол. Так, сегодня мы надеемся, что все-таки вот Эсхата победит, да, Эсхата Бапеш и Худжан Бапеш. В общем, Сагдийская область, футбол у них просто интересный, шикарный. Суп, спасибо за гостеприимство, за футбол. Еще раз влюбил меня в футбол Сагдийская область просто. Обожаю вас всех. Спасибо вам огромное. FC Фарзона, приезжайте в СОК, всегда рады. Спасибо. инак ин буд барномаи мо бо дастаи Эсхата. Ба Эсхата гуфтаниам ки мухлисонатон ҳеҷ вақт шуморо танҳо намегузоранд. Ҳамеша дар майдон ва ҳамеша дар дил. Эсхата, раҳмат. Вомехӯрем дар барномаи оянда бо Фарзона дар майдон. Ман камтар бемор шудам. Беҳад тез аст. Аммо онҳо чизеро ҳис накарданд. Ба Эсхата бурдбориҳо хоҳонем ва мегӯем ки дударҷон як секунд гап намезане, як секундак дударҷон хаб бугу хаб кунем. Ой чун бозигарои регар та даст қариб мурран амҷада. Лозим омад ба ман иштиёетон 1 2 3 4 я бор дигар растем.